Dang imbiang ke Jinkerman ya ke Manchester City. Haka title race jong ke Premier League. Persyai ke Arsenal. Kabobat haka kerdan ke Banengkong. Bat ansakot yo Neymar Junior. Naka benta ke World Cup. Katba ke Tottenham ke don haka jingma. Haka ba menta ke don haka kerdan. Kaba ke laban syapan hia. Na ke Premier League. Hadin bakal syapan lim na ke Sunderland. Wayla not cool. Ka Tottenham ke syem jinye hadu khasau teli ki jinyel ka. Klem laban jauh watang ke wiro. Badhawit prolog ki imbiang ke Manchester City. Haka title race jong ke Premier League. Hadin bakal laban pelim ya ke Chelsea. Lengba Laila not cool. Kibali oban tep daw Orile. Uguhi bat udoku. Manta ke Manchester City ke dan bahaka Jinkerman. Banye kun persya banyo ra iya ke namladu. Haka Premier League. Namar menta ke Manchester City ke don satang henry point. Nadin jong ke Arsenal. Kabaki jingil kairu ke don hakti. Kata ke jingil kai ke bansawan kan sekun persyai ke Arsenal. Kabala dak laban job ke don bha ke Jinkerman. Iya ka. Bat haka wipot ke kubor. Laong ba ukar lo inzulti ulaban kot iya Neymar Junior. Naka benta ke World Cup Archer Alpenru. Lada Neymar Junior uyai beteng. Bandon haka met ka bakoy ka bakia. Ne haka fitness ka babiang. Kata ka day ka jing panti kena ka 100%. Nakaliang ukar lo Ancelotti. Barhoy perlu mentaw Neymar Junior dang don haka trak ka babiang. Ne ka fitness ka babiang. Hadin ba ulamat iya ka jing injury. Mentaw Neymar ulak koy paha.